Slav û rêz Kurdistanên hêja ji 14 sala bîtir şoreş bi hezaran şehîd îro rewş li Rojavayê Kurdistanê çi ye? Mixabin Partiyên Me yên Kurdistanî li Rojavayê Kurdistanê bê şert û mert alayê dagirkerê welatê xwe qebûl kirin. Îro alayê dagirkerê welatê xwe di cejnê Newrozê da bilind dikin. Encûmena Kurdî bigir ene kesê heta peyê de. Bê şert alayê dagirkerê welatê xwe qebûl kirin. Îro hûn wek dizanin di bajarê Kobanî ji ber ku xortekî alayê dagirkerê welatê me danî li ser destên asayişê hate girtin. Ew xorta endamê Qesedê bû. Ew xorta xortekî apûcî bû. Ji ber ku dilê xwe şewitî qebûl nekir ew ala serê wî were bilind kirin. Ew alayê hanê xûnê xwişk û birayê wî hîn ser. Ew ala ji wir danî bi awayekî nexweş hate girtin pêş alayê dagirkerê welatê wî danîn hîştin lêbûrînê xwe bixwaze û gor tê gotin ji 3 meha heta 6 meha hukmê xwe heye. Ev tişta bi rastî zêde me aciz kir. Ji ber ku ew kesên hanî keziyê şervanên Kurd xwe dikir di ortê bajêr de gerandin da ew qas hukm nexwar. Diro wî xistin zindanê û wî berradan. Ew ala ji keziyên şervanê me qîmettir e? Ew ala ji keziyên şervanê me qîmettir e? Ew ala ji alayên serokê me û ji alayê welatê me qîmettir e? Îro Kurd eger em wisa xwe pûçûk bikin û ew qas teslîmiyetî xwe li hemberê dagirkerê welatê xwe revan bikin, roja pêş elbet wê bo me nexweş be. Hûn wek dizanin ji bo vî alî li Efrînê êrişa Kurda hat kirin. Ev daxistinê alayê dagirkerê welatê me li Kobanî jî wek sebeb revan kirin. Yek wexta hemî rojnamevanê dagirkerê welatê me derketin, ser vî meselê axiftin û hîştin li Helebê, li Şêx Mexsûd û li Efrînê êriş li ser Kurdê me werê kirin. Dikanin bêjin sebebê xwe tiştê Kobanî bû. Na, ewana werk amade ne ji bo xûnê milletê me vexwin. Herên bi seda car bi taybet li Efrînê êriş li ser milletê me hate kirin. Li roja Newrozê da milletê me hate qetil kirin. Em pir acizin ji bo vî tiştî. Îro ji ber ku ez rabûme mafê vî gencî diparêzim, pir kes êrişa min jî dikin bi navê Kurdbûnî. Keko meselê me Kurd û Kurdistan e. Meselê me ne ti partî de girê da ye. Siba tu kî dibî bira bibî, tu bira îslamîst bî, tu bira komünîst bî, bira nizam çi dibî bibe, bes eger tu Kurd bî, Kurdistanî bî, siba ez ê derkevim mafê te jî biparêzim e. Ez te jî tenê bera nadim. Gu eger siba rabin wisa bi awayekî nexweş te bigirin ber alayê dagirkerê welat daynin û bêlinin tu lêbûrînê xwe bixwazî ji ew qirê cîhanî keziyên şervanê me qut kirin, ez ê derkevim mafê te jî biparêzim. Li Rojavayê Kurdistanê xewnê me pir mezin bû. Ji bo vî tiştî pir dilê me şikestî ye. Xewnê me mezin bû, me dixwast sîpan hemû eger em welat azad bikin bibe serokê hikûmetê. Ne bibe miawin. Miawin bedî ew qas şehîd em ê bi miawin razî bibin. Ma wan nizan miawin meعنê xwe çi ye. Em Kurd ew qas biçûkin. Em milletekî mezinin. Em nêzîkî 8 milyon Kurdin di cîhanê da eger got ne sed bê jî. Em îro bibin miawin yan jî em bibin di firqê şêstî da miawinê duyemîn, ne ê yekê jî ê duyemîn. Firqê şêstî jî kî ye? Ew kesayetî hanê li Şêx Mexsûdê şer li hemberê şervanê me dest pê kirî. Îro tiştê Kurda dikanê biparêze ew çekê destê Kurdan e, Kurda dayê. Eger Kurd silahê xwe teslîma dagirkerê welatê xwe bike wê werê tune kirine. Wek li Şêx Mexsûd biyarê rabû. Hûn dizanin li Şêx Mexsûdê çekên giran di îtîfaqiyata da teslîma hikûmetê kirin. We dît gelê me Şêx Mexsûdê çawa hate qetil kirin. Dêbra li Şêx Mexsûdê silahê giran heba, bira dagirkerê welatê me bikan ba ev bûyera li hemberê milletê me rakira. Şehîd ziyada wisa qetil bikira. Behs kirin entegrasyon. Entegrasyon hilandin e. Demê ku tu li welatekî biyanî bî ne erdê te ne welatê te, tu mecbûrî entegre ew kesana bibî. Tu werî Almanya meselen wek penaber, tu mecbûrî entegre we kesana bibî ji ber ku welat ne welatê te ye. Li ser erdê xwe, li ser erdê Kurdistanê got behsa entegre dibe, entegrasyon yanî hilandin e. Yanî tu xwe tu nebikî.
انتگراسیون اسیمیلاسیون یکه یعنی فرق تنه ام نکان فرق نابری اف حرف تشتاناکن جی پیوا مسئله مثلا عرض کردستانه نه مسئله که اکونومیکه یعنی مسئله که خارن و خارنه یا مسئله ما مسئله هبون ملته که یا مسئله کردستانه یا پر کسی دبیجن لروجاوای کردستانه به تایبت یا هم چه بکن گرگ امانی تسلیم ببن تسلیمیت نه چاره تسلیمیت نه چاره دجمن تسلیمیتی تدیسا قبول ناکه تو کردبونی خو بحلینی دیسا تا قبول ناکه ما هیوی و چیه جه کسایتیه کی سروک داعش بو وقت جولانی ببه سروک تا ببه سروک جمهوریت تا هیوی و جوی چیه یعنی پیش روشت نه چه دینجی هزه می یپجه هزه لشکری جن هیرو دناف دولت دا نه قبول کرن یعنی ما کردا اوقاس رح و جان دا سبی داوی گیا دا ام ببن هم ولاتیه کی داعشی یعنی اف داویه تکوشینه ما هیرو دل ما جبوی تشتش کستیه یعنی جی ام ندجمنه تو پارتی نه یاو ام بهیوی بون ام بسر کون پارتی ما بسر کون قصده بسر کوه یا پجه بسر کوه لئیرو گوشکندسنه کی وصا هیا ام گشتنه و آوائه کی رزیل افته واته کار خباش نکرنه کار خباش بکرانا هیرو روشه من نه اف روشا بول روجاوای کردستانه خوشکم برای میش باکور کردستانه هاتن سر عرض روجاوای کردستانه پیروز جان خودان ما جان خوش بو سوریه کی دموکرات دان یعنی بو ترکیه کی دموکرات افانا زارو که کردستانه روح جان خوش بو کردستانه دان نش بو سوریه به دموکرات جبو سینورانا دناور کردادا هاتی چیکرن ورش کیناندن رحی خادان و بخود نخمه من ترکیه بی دموکرات نبی دموکراته از آمده وک عرض خود بینم اگر آمد که آزاد نبه آمده من که آمد به آمد ترکانه نخمه منه از چی بکم دموکراتی ترکی از زارو که کردستانه ما و ته بحث کرن خصوصیت منطقه خصوصیت روجاوای کردستانه خصوصیت روجاوای کردستان الکرما عفرین بن داگر کری دایه کوبانی هیرو مدیر منطقه سر دست حکومت سوریه ته آویتن خصوصیت منطقه کرما اگر ام نکانن مدیر منطقه خواه به دست خواه بیشن اوید خوازم از وید خواز حکومت یکی مراتینه به اف مدیر منطقه ویا ما اف خصوصیت منطقه هم که خواب کننه هیرو ام به چند منصب وسا پچوک راضی بونه معاون خدا معاون چی من دگو برا سیپان همو بسروک به من ندگو برا معاون به جیا کوبانی من نگو برا جگر نظام او شیستی دویمین معاون دویمین به من دگو جیا کوبانی برا وزیر به ام کرد نه اوقاس پچوکن ما اوقاس الحجان جبو منصب وسا پچوک رزیل ندا گیش کی دزانن اف اتفاقی چی بی اتفاقی کی هزیمت یا نسر کفتنه یا حکومت سوری بسر کت صبا دصبا ذاتا اف منصبانا جو دست وانا وری گرتنه به حکومت دیسا اندام خواب باویجه کی حتی انا د بیاسای دا ناو مناتی پاراستنه حتی انا ام دیاسای دا تننه هر بلگک امضا بو جواب او بلگا قیمت خواهی صبا دصبا او بلگا جی وهره ون دولت جهان مازن دبینن وک اسرائیل و دولت امریکا و ایدن حساب 100 سالی دکن لئیرو ام حساب هیروجی نکان بکنه ام دین براس و ساعته دا جان من راحتی دا به 2 ساعت دن چه به برابر به بس ام جبو زاروک کردستان جیانی کی وصا قبول ناکن ام جیانی کی وصا جبو زاروک کردستان قبول ناکن ام دخوازن زاروک کردستان د آوای کی خوش مازن ببن و نفکرن که سبا چواره سره من ایرو ملت کوبانی نافتر سکی مازن دا جیان دکه نزانه که سبا چواره سریه هر وصل عفرینه ملت نافتر سا جیان دکه لتمامی روجاوای کردستانه جیانج بو کردان نمایا لسر کانیه کرد ناویرن هر نمالی خو یعنی ایوی و چیه ایوی و اف مروفانا ج دموکراسی فهم بکن سروک داعشا جمهوریتی کی دموکرات جوار آوا بکه ام شاگرد داعشیا بن خدا از دزانم پر کس که جوا گوتن مفهم نکنه جی لدیسا او شهیدن خونه خوش بو مدان جبر کو نکان ایرو با آخفن در کفن او شوتاندن دل خدا جوارا بیشن اما دنگ شهیدا بنه اما دنگ او شهیدانا بنه
و هر وسا لسر عرده نجبر کو شروان متن با ام هاتن شکیناندن ام وسا با آوای کی رزیل تسلیم بون ام لسر عرده هاتن شکیناندن جبر کو سیاست چی مش سیاست فهم ناکن خصوصیت منطقه اگر مدیر منطقه سردست حکومت داعشی تی آویتن حیف ایرو گفت سلاح دست کردادا جی گوار تسلیم کرن و خونه ما و خونه و شنگال دی ساجیا و شنگال ننی واره سرمه و کوبانی کی روجا رش نی واره سرمه از و چقدر در کفم بیشم ما وارا نگوت ام ناخازم بوی و شیگه